муассисаи давлатии мактаби махсуси ҷумҳуриявии омодагии дастаҳои мунтахаби шаҳри Душанбе макони баргузории марҳилаи дуюми мусобиқаи кушоди шаҳри Душанбе оид ба гӯштини миллӣ ба шумор мерафт. Мусобиқаи мазкур зиёда аз 200 паҳлавононро аз мактабҳои варзишии шаҳри Душанбе ба ҳам овард. Варзишгарон аз рӯи вазнҳои 60, 65, 75, 90, 100 ва беш аз 100 килограмм ба майдон баромада бо ҳам озмоӣ карданд. Қайд кардан ба маврид аст, ки мусобиқаи мазкурро раисияти корбоҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе роҳандозӣ намуда, мақсад аз он сайқали маҳорати варзишии паҳлавонон ва ба ин васила ҷалб намудани онҳо ба ҳайати мунтахаби кишвар ба шумор меравад. марҳилаи якуми ин мусобиқа дар сатҳи ноҳияи пойтахт баргузор гардид, ки ин варзишгарон яъне дар марҳилаи дуюми ин мусобиқа, яъне дар мусобиқаи шаҳри Душанбе айни ҳол ширкат варзида истодаанд. طبق اطلاع مسئولین در عرصه برگزاری نوروز بین المللی یک قطار مسابقه ملی ورزشی از جمله از نمودهای گشتین ملی در نظر داشته شده است. بعد از نیروسنجی‌های گروهی غالبان در دور نهایی مسابقات برای به دست آوردن مقام افتخاری با هم رقابت نمودند. در فرجام مسابقه غالبان با مدال و افتخارنامه تأسیس نموده کمیته تدارکات قدردانی گردیدند.